laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين
قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعله قائدا لنا وسائقا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سيسون ناجم سودنو iɗum konte cergal o woya ko bonde jikku kono kontaki cergal sina hara ko kanko anndi ɗum ko cergal si tawi noon ko fiɓi ka ɓernde makko wonde o akkiti debbo on seede o akkitima o sokki hay suudu nayo naata ko ɗum ko fiɓi ka ɓernde makko haɗa ko cergal kono acci on tun sukko suudu nun tun no wayata ko yaggingol mo no wawi ɗum noon en tout cas kontatake cergal ko landi hari en wowlaali en wowli ko lahol ngol o rewata wayi mo jemma o juula ka o sujji ɗon o toro Allah ɗon Allah okkoran jawdi laaɓundi ɗuuɗundi waɗandi barke dagindi kadi o torno Allah inde ɗe o wiiri ko waɗa ko arti ko ɗin Razzaq Fattah Basit wiiɗen kadi yomo wawi howrude ka o humtotoɗon o toro ɗon Allah aɗa maaki howruɗo no mari du'a mo ruttataki toro Allah fewno ɗon wano noon noon wano noon ɓilandi ko honno mayɗo juurorte ɗaɗo ko defte ɗen hisnu Muslim ɗa sallah sallam so yahino ka berɗe bagiya ko honno salminanoɓe salmina gawga hen o toro noon haysi ko pulal mo wawide yo Allah yurmoɓe o faatiɓe ɗo yo Allah yaafoɓe Allah naadaɓe aljanna aljannaɓe gabruji maɓɓe ɗi Allah waɗaɓe malaka ɗum wawi toɗɗade kaarijo ben an kaari ma yumma an kaari ma bappa an kaari ma kaari weltiɗo an kaarijo Allah yurme o Allah yaafomo Allah jalbina mo gaburno Allah waɗa alqur'ana on yewtiɗo makko ko gabru makko ga wona noon non so wowli ana bo kannuma tawi mo wawi ani woɓɓe landinoke ɗo landa e ɗe balɗe mi nasi ko ɗo e siko to wo goɗɗo o ari tawi woɓɓe no faati ɓenni yo yahu o juuro fure on o janngana fure on no wallina ka balangaru e goyki kin awa o yiɗi ko honɗum o yahata o jannga ɗon honɗum o yiyaali e sunna ka wi'a tawi fure no waali sa yaha e juuroɗa ɗon fure on ko ɗum to rantoɗa fure on kono ɓen sitti ayi ko karmakojo ɓe joti anndi ɓe ono ɗon haray kawti waali fure ɗon hara yimɓe makko ɓen no faala mo Allah jaɓanta toragol
yo tora noon ɓe fewan ɗon yo Allah yaafamo haray fof ko ɗum faala o yahi o jooɗi ɗon o janngi ayatal kursiyu o juulinaɗo sallah sallam o janngi suratu yasin haray min mi yi'aali ka windi wonde sifureeno waali o naɓaka taw juulegol wattinoye sa ari no woodi ko yahata ɗon e ƴombinoɗa ɗon jannga mi yi'aali toranogol mo Allah noon torano mo Allah nano beyi ha takko fure o en Allah sallah sallam o yahuno fewndo ko Ousmane ibnu Maz'un mi tañini ko moko ba ɓe attiɓe fatade ferɓe ɓe ƴi Makka are Madina ɓayɓe hewti Madina mo jeyano e attiɓe fatade ɓen sina kanko woni attiɗo garay koye attiɓe mo jeeya ko siɗɗo nabi sallah sallam hiɓɓuɗo mo laaɗo yiɗuno mo welduno moƴƴino laaɗo sunino moƴƴino ɓay o andi o fatike o ari tawi o ana sudda o ari o buumiti yeeso ngon o lunnimo kanko na sallah sallam o lunni fure on o wulli haa gonɗi makko ɗin ƴaari ka gite makko yani ka gaɓɓude fure on Ousmane ibnu Maz'un sa yi filliɗo on fillike hay gomɗi na sallah sallam no ƴaari noon haa yani ka gaɓɓude oya si tawi woodi goɗɗum ko ɓeydinoɗon ɗum kadi fillete non kono wiyaka ɗon o janggono ɗon suratu yasin ma o janggo o du'a ɗo ma o du'a ɗa o ɓe landi wo ko honɗum woni ñaawore ɓe sonnaaɓe julɓe moorayɓe ka salonji ma mooreteeɓe toon mooragol ka salonji si tawi salon on gorko janano yi'ata nder ton few naata nder ton few ko sonnaaɓen tun woni nder ton ɓe moorindirde tawanaa kadi tokkugol mees ko sukundu on tigi ndun wona e moore no dagi woni ko ka salon ɓe moori woni ko ka suudu woni kaɓe woni o yo taw tun haɗa yiitere gorko jarano yanata e hoore maɓɓe nden few ɗum noon no metti fi ka salon ji moorugol yoɓinagol no dagi kono hara ko suku ndu sonnaaje on o moorata na yo tokkan mo ɗon na yo ɓeyda mo hay pus yo moora mo ɗon woni hippa woni ajjita woni beldina woni no gerdi o no moori o sukunu makko noon o gerdi o ko on to sukunu nan tigi mawru adda kadi ka tumbere hoore waɗa njubuuru ɗum ɗon kadi no haɗa yo mawru naɓita ka becce ma ɓaawa ɗum ɗon hay so yoɓini no dagi ko gollal ngol on tigi no wawi wuppa ngol on tigi o yoɓa mo ma waɗa ngomo service goɗɗo goo kono ɗi salon ji ko heewi ko hara hiɗi weeɓiti hara worɓe jananɓe no reeni rewɓe feƴƴa no reeni mbal woɓɓe ara e daro ɗon wona hiwre goo naalaymo ɗon madame to naalaka no martude hara ko ndaarugol tun wonɓe moorede wona ɓe moorede ɓen tentini si tawi ko tiggi ma buumiɓe ko waɗi ko ko buuma ɗum yimɓe no humpa ɗum haa feƴƴide adikata ko ɓorti haa laaɓi no yaati kono hara yiɓe ɗumani ɗon hara ɓe yiitere kay haɗa ɗon hoɗi a habbu cheyin ilal insani ma muni wallah musta'an ɗo hara ko ɗum yo baabito on ko yo taw hara ka sonnaɓe woni moorindirde ɗon gorko janano e maɓɓe yiyataɓe woɓɓe landi ko hono ɗo ñaawore ɓe ara ɓe daako ka juulirɗe waajo e balɗe ɓe yaltoɓe jamatul tablir waɗa ɓe huruj no ko cheikh ibrahima en ɗon mi faala jonde ɓe jabano hen alaji ibrahima darana ɓe kamɓe ɓuri famude ɗum ɗon almin ɓen noon ko wiyete ko jamaatu tablir o jama e jamaji julɓe jeeyaɓe e ahlu sunna wal jamaa kono ɓe jogii palje ɓe jogii wakkilareji molanaɗi yeddataako ɓe waawi ɓannutugol goɗɗo poɗitamo ɓannamo convainca mo moƴƴi sabu neediji ko ɓe wondi e mum kon e waɗugol doyi e melɗugol multugol ɓe ñaaɗata ɓe haɗata kamɓe ko rerɗingol tun andi tabi'a neɗɗo on mantowo mo tun wacca mo muula mo rerɗina mo waɗɗum ɗo baraji no waɗɗum ɗo no reɗɗum ɗo ko ɓure no wela neɗɗo ha ko metta wonki ko wiigol accu ɗum ɗo ko wona wadde ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo wattaki ɗum ɗum kayno ɓeɗo no ñaaɗigo yimɓe ɓe kamɓe koni o ko ɗuma
sabu ɗum yimɓe buyi ɓe wawi hettude yimɓe buyi e nokke mi wona leyɗe portoɓe mi anndi portoɓe kamɓe ko woni o ko convaincugol ko doyi kamɓe pare ko ɗum wasi ɓe waɗi batte ka portoɓe ɓuri kayne ɓale ɓen ono français ɗo ɓe darni to juulirɗe buyi ɓe naadi portoɓe buyi diina donc ko hunde anndande kono yimɓe jogii bide aji buyi kadi jogii bide aji ɓe jogii ella ɓurɗo feeñude on ko ɓe yiɗaa ganndal ɓe waray ɓernde goɗɗo fii ganndal few kamɓe ko yaa gollir ɓeru ko heɓɗaa kon ko fanɗi o ko fanɗi gollir ɗo tefɗaa sahabaaɓe marano diplôme ji ɓe wonaano docteur ɓe wonaano professeur ɓe wona licencié ɓe wona sabakala ya ahi elen ɗon ɓe ɗumani karama koɓe no rentini e maɓɓe ɓay no jeyano e bambannooɓe ɓe moƴƴino cheikh aboubacry diaby jazairi jonde deftere minhajul muslim aguirtul mu'min e defte goɗɗo ko tafsir aysaru tafasir mi tawama e yewtereji makko buy ka o defanta e moƴƴino o inna ko jamaatun tad'u ila rabbiha fa man ayyaraha aw kada wa kada fa allahu khatimuhu yawma alqiyama kono nde o annduno nder maɓɓe nder toon o windo deftere o raddi ɓe o waɗi ɓe radde aray wona ɓe jokketeɓe e ɗin ɓe julɓe non o ka morugol ɗa so tawi no dago ka keefeero debbo keefeero moora debbo julɗo noon tagi dagi ka debbo keefeero ñawnde julɗo ñawndirgol mo piqure ma comprimé ma ko wayi ɗum dagi ani gollugol ka ɓanndu gollangol ɓanndu na en oɗo addi ɗo hadis mi annda ko honno o wolaali landal ngal o wi ɗo way ko wiɗo naane goɗɗo yimɓe wonde kiikiɗe keccire ya latif ya latif ya latif haa weeta o immo yaha o wi allah newiiɗo o immi ko o innaali newnanan o innaali wannaani fof oɗo wi wa an abdillahi bnu amri bnu as رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه كون لندن كوني وحتى وادي حديثهم عندك معنى حديثهم فعلا كاكو اندين غولان اودو حديث كاكو من عندك كون من عندك كون فعلا او وين حديثهم من عندك كون فعلا yande ko e firu hadis on ka ko honɗum o wowli oɗo hadis oɗo abdoullah ibnu amri ibnu al-as radiallahu taala anhum en anndi oɗo koye abadila en o jeeya abadila al arbaa abdoullah ibnu omar abdoullah ibnu amri ibnu al-as oɗo abdoullah ibnu abbas e oɗo o wi'i nela rasulullah sallam maaki ya abdallah ko an yo abdoullahi la takun mithla fulanin tawa'uwa no kaari on no kaari wa'u noon on ɗon taw wa'uwa on kaana on ɗon woniino kañum yaqumu layla himo immo jemma o daro o juula haa nde wotere fataraka o terti fataraka qiyama layli o acci immagol jemma juula few anta wa'uwa on nan riwaya goɗɗo goo wi'i abdoullahi ibnu amre oɗo o wi'i mi accaali daragol jemma juula gilanal ma kadi sallllahu alayhi wa sallam haa o maaki idan oɗo hadis ko holli wonde immagol jemma juula naafugol ko hunde moƴƴere ɓaynilaaɗo ma kadi oɗo abdoulah bnu amre ibnu as andi amre bnu as kanko umaru lamminno misra kanko wonno waali misra li omar oɗo abdoullahi ko ɓiɗɗo makko ɓiɗɗo nanɗo misra on laaminoɗo misra on fewno omar laaɗo ma kadi mo wota wa'uwa kaari hari o immatono jemma o juula o acciti immagol jemma juula idan enen fof to en wawwa on nan wonan immatoɓe jemma juula oɗo wi o taw sino daganoomo tan ene ko sonnaajo woni wolude est ce que no daganoomo nde o buumanto ɓiɗɗo nene gooto moodi makko ɓiɗɗo nene gooto mu'um kanko sonnaajo mo buumanto mo o wi e hoore yo annde on ɗon ɓiɗɗo nene gooto moodi an ko min ne'imo gila ko o woni payko o wi min
e nene makko ko min ɓiɓɓe nene gootoɓe ɓiɓɓe nene gootolen ka yumma so woni abuna ashika min al ummi wolaaki fi kono o wakkilike ani ko min ɓiɓɓe nene gootoɓe baaba gootoɓe telen ka nene nano so woni nene gooto baaba ashika ko nene ko on tigi hara e makko ko nene gooto baaba gooto sa wino min al ummi aɗon hara ko ka nene to yiide ɗo hono woni to nene gooto baaba gooto wono kadi ko nene gooto tum on nene gooto baaba gooto haɗa so woni ashika hara wona oɗo ani sonnaajo buumiiɗo o buumanto ɓiɓɓe nene gootoɓe moodi makko ɓen worɓe ɓen fii kala ɓen ɓiɓɓe ɗon ko bappa wiyata moodi makko ma ko baaba mawɗo kono wonaa ɓe juuma haram maɓɓe enen aada men yara wonde aaden no ƴetta ɓeygu bappa mum bappa makko maaya acca sonnaajo on tigi njombita on sonnaajo ɗon enen ɓeyne ko ɓeygu bappa makko o roli la ilaha illallah makko ɓeygu ben makko mawɗo maa si ɓen acciti sonnaajo on tigi yahi njomboyi on sonnaajo taw ko on to wonatana ɗo Fuuta Jallo Allah walla mo yara Amérique ko luttiroya toon ma Europe to kono Fuuta Jallo ko njombuɗo ɓeynay woni ɓeynata ko bappa makko ɓeynay ko njombuɗo ɓeygu ben mum kono ɓeynata de kono sariya on harmina dey ɓeygu kaawa aaden ɓeygu bappa makko ɓeygu ben makko mawɗo ɓeeɗo fof si ɓe acciti ma ɓe maayi ɓe acci on tino wawi yawde ƴama o jomba no dagi kono min mi rerɗinta ɗum hay gooto ɓay rewɓe lella tan waɗa ɗum de ɓe yuɓɓay moye sawdu ɓay noon gasa himo gasa mo jombude wona o juuma haram on ɗon debbo on haani mo buumanade kono enen affaire social o yimɓe ɓe feƴƴintinna e few ɓe annda hattirde fiiwi ko ɓeygu bappa on tigi ma ko ɓeygu kaw on tigi haray ene ɗo ko ɓiɗɗo amen noon naa ɓiɗɗo few fii kadi o ne'imo